My Degree Company Limited inkuru mbi ku banyeshuri binjiye mu rugaga rw'abashomeri bafite diplome na degree ndimi z'amahanga. Fucking Jesus is Lord. Ni magorime niyo ibintu ko ntabizi ko duhere kuri 25 z'ukwezi kwa 10 2024 imodoka zaba izibura yeba bawe zabashungukanye Huye. Abanyeshuri ngo bagiye kugraduatinga bazitere hejuru ingofero suku buri modoka gusa kandi kuko n'amakostime yaharenganiye muzituritsa mukazimenaho mutana dutumiye mwanjye mw'abanyeshuri banje twari tuyirashe ceceka gasubiguye tutibitere rukimara gutarura ko gasuti ngubu ubuzima ugiye kubamo. aravuze ngo tutibitere rukimara gutarura ko gasuti ngubu ubuzima ugiye kubamo. Dore murangira afite degree ubarazidoda Yesu nikorodoniye akanyanga mu mutaranda naho tiyeriwe azunguza intoryi n'utunyanya n'udukaroti yeba bawe afite akabutike ngendanwa ubwo ni ukuzunguza mu ndimi z'abashomeri. aravuze ngo afite akabutike ngendanwa ubwo ni ukuzunguza mu ndimi z'abashomeri. ni mu gihe Ngabire acuruza utuneke naho Cynthia we acuruza amayinite. aravuze ngo mu gihe Ngabire acuruza utuneke naho Cynthia we acuruza amayinite. nawe rero wacuruza ibiraha cyangwa amakara kazi ni kazi cana radio akanyanga mu mutaranda erega na coach gaye